Omukuchenchure mbozeji tuhikira mu maka gataragamwe omuli Nshenyi Cultural Village kitwentungamo eitushangire nkuyanja y'abashamazi. Ahantu ho tubandize kwegomba kumanya emicwe n'emitwarize abana n'abazaire abo murembo gwenyimaho. Bato mwana ninga nyoyenyena nkante ikizibo kushitama ntebe nkejo abo kuba itutwine kushitama hampu ahansi rero ejentebe neberi yishebo bagitina no kugitina tuba kugishitama ishebo no wine kushitama ho wenga abo kuba nicyo kitinisaki nkanyineka atubwo no mwana no bwa kubagishitama ho yarebishe yija nimuka ho kare ekitanda kya mukameka umukameka wene ashemeye kubaina ikitanda ki kitakushikwa mu mbandi kiriye cyenka we no mukazo dene ntara ne yabana umwana kwa yatakashize myaka 10 ashemeye kwa nararoma umuyishi dene warengezeho na shaher bam ishamumbekera hero konko mwana muto wene uri hansi imyaka 10 ashemeye kwa nararoma unjishe yari umwishyikino byakaba byo munjo aha kugunjura bishiki bato nabari kwetegurira kuzombishwere babinirisha zino kushomesibwa aha mirimo y'emikono ngo batakija kwemuka bahiko mu maka abishiki beituntu barundana babahuriye tubegese bibintu hata bishiki abaha nibamaka ezingwanzi nibamanya kutaka ibiteko nibamakura impeha twenda ngo mwana ashome kunga twenda ngo ashome kandi agarike ayigene by'ubuhanga ebindi bikwate biri kushangwa mu maka g'abanyankore na munonga barisa harimo enjemeko eicuba eicwende enkuyo ebichunga ebyanzi emyitizo enkongoro obutahe eigoleko rukomyo omuheiha n'ebindi bingi aka mwena iri no bariyeti icwende icwende kamashita go kwesiga kare gatutesiga gamashita garo hati gatwesiga obutahe yaba no kumanya ubuno butahe uburyo n'amashita gende gatekise bishaka bino gato ate nago kwesiga n'amashita kandi bikwatirine no kutaka enkwanza amigamba n'ebigenderwa byabyo bigambirweho wowe twanza kwingira twata uguno mugamba tukamuha ebyanzi ente zo kubujigire nibibyanzi byo kuta ko kubujigire nti 12 ahantu ukomuha ebyanzi 12 utamu twonguru twabana because no bana expecting kuzara utaho ekishabo utaho aka enjemeko beitu no manye ntanu seri hagati y'ekishabo n'ekirere reba mbe byaha hati ecyanze no kinywera mu amashunu agubaka wachetegereza hariho amakamu n'amashunu mashunu garatekire that is fresh milk right out agagubaka magaga aga fresh ngo tukutomba tumchanze dera gari agamakamu ngo tukutomba berere biriya ekirere nibaraza amata gukunya gatacunzire kandi ekishabo nibakicundisa amate beyamo amashito ombyo kwerinda binazi n'ababisha obwahate ngoma engabo emihoro n'amacumu bingiti bakivaho nangwa nabandi nibatunga embwe ndwani okubinga batari kumanywa omu maka gabo ngono keja takumeke shemye kubanekora ningi icumu kera takareba kunka kwakwija yareba wari umugambiro ti kare kabakozi icumu yari kurwanisa umuzugu ninga nyameshwa armanya kandi hato murembo gwa hate ibintu baba batakumanya ninga hato nk'ibyanze haruho abana batakumanya batakabireba ikirigera hati aho mwana ari kubakurire ente zankore ziri kubereshera kandi ziri kugambwa kuba zasibukira abacwezi niyo ziri hazabira gujuna mnonge minyeto nibashaba kulinda by'obuhangwa ahabwo mulembe gwa nyensya. Gone are the days where children would kneel. Gone are the days where people would respect cows. People would fear and have respect for elders, for their traditional cultures. And these are things that defined us as Africans. Ladies and gentlemen, today, stop feeling ashamed if you speak your language or your local bichi neda. Emiti ebinjara n'ebisharra nabyo twine kubikumaje. Ndisande William ahabwa TV West.